to Yankopon say men can share Trindona say. Vivian wants some now wakano. And Julius W wants some now wakano. The man of war ya bon coco. Yes, 2026. Say ya money tour. Obenya Kalkonshia. And some Obana or son of Hotama. Lumba ye mobo. Tama Lumba yale. I know what the whole man. No, he any person the public don't say. Obinka say Obana or Wallo no. And me and my Japanese. But Tama Lumba yale no one here. Me can't on Yankopon. Me can't abosoma. A trivia search here. Me can't sue a Wagana. So some me be kind. So me boa and then me free her. Ooh, and family call. Lemfi asa aka omuhu biem. Paulino there make I just suggest download Lemfi na issue. Lemfi says so issue Lemfi they send this guy about $50, €50, £50 or chow 2% cashback straight and so we send this guy come on for now we home percentage. Lemfi pay and app a bit to me aye. And to just go straight on your Google Play Store and I say iOS never download the Lemfi. Kai say Paulino. Mena me catch you and you use promo code Paulino POLEENO. Lemfi can surprise you anytime. And you just download Lemfi. Next start to use Lemfi. Now enjoy Nepal Lemfi edema ne lovely customers. All right, yeah, Chobia. Hey, Maso. All right, yeah, Chobia. Ha, Paulino Multimedia. Me the fresh boy, Papa Jade. Many susma on Fedria Asan so share ye babedi komo. Na komo na ye bedino na ase na ye mpese ye beke bari we ansem ni si kono o say yeso ye ba ye beke because Ghana fo nyina asem. Se na ye ha no san so na ha ye. It's about ye binia ye bibia ye superstar Daddy Lumba 6 December any ye date na kwa kwhye. That's ye hwede esi kona ye kwa ye nim se ye ne se baso anase emma so na asem no so ba ye no me ni sunsun go ye nche na nka ho asem bi but the fans ne amanfo ka wabonten kakra ne yenso ye ba se ye ba bedi ho enkomo before se ye ba kasa no use 11.5% discount ebebusa for Ghana or Canada UK USA Germany Portugal Italy Spain use 11.5 your money transactions. Promo code near Paulino, Lemfi so you so obeda show. Lemfi kuta best rate. Momo so say bank account so the CC afako na bibia nko so kama pa emfa emma style you. Yeah, style you. Yeah, me person me calm person. Style you say odu akra na ope say uyuti, ope nwia to, we pedicure manicure, massage, ope bibia okọ app na so a na wa search me pe bibia spa ewo style you betcha ope bibia barber shop salon kama pa ope bibia be makeups ni idea style app ni nyina wo so nti area wo no na style a chiro baby kwa okọ abetimi nya bia ebe se wo kama pa nti no because company na omo abrochi na omo da Ghana it start with Accra be Kumasi akronkronko bia wo Ghana ha but say style you start with Accra se bia pa bia koye wuti opese wo ye hairdresser opese wuyi wuti opese wo ye massage opese wo to ade a okọ app no so a bia wo bia oboshema obenya bibia so da form na the more na uwisu app no obenya scholarship discount la for such a discount what's up best I will have you na scholarship discount anya pe obenya scholarship na scholarship how dey ko hen sa first you 100 cedi bia we need your mama scholarship bia o 50 cedi so what I say mama scholarship I get the same thing discount that be see amount discount amount scholarship no I dey ko hen I go no fan go app no so ma kire wade yo last year share me kire wo say scholarship be say massa o fa ho ka abo ho ka ama bibia untu ahwe na for scholarship o ba ho ka obi ba ho ka I so obi go school untu school fees o hwe o ma scholarship no but discount there na discount 100 ya to so 80 and ya discount na nya pe ni na lu nya na tufo bo ni na scholarship ni na nya pe onyi tumu da me nya akura ma wuntimi ka dem so na akura ma ni ma de na me meche no wo de uni ma de na meche wo la dim ko school you need the difference between scholarship and then discount. Master, this is style for my the definition of scholarship. This is style for my scholarship. Okay. Style of my scholarship. My scholarship. You style you. The more you now. My scholarship. Scholarship. Born you. All right, it's here. Young, come on. It's about. You degree,
And I want to know the difference between scholarship and na the mechanism and the same thing. You see. Masa, you took one to find out. Boy, into the passport at the watch. Me. You took one passport which I big Johnny. I know just say my concept boy. Young ko yanim. Chale. And then come on no bedi no. I say that they na lumba free no. Me no share. But Nancy. Me share video bi na me share video ni wie no. Onyankopon adan ho di a kire me. On say de bia me aka show say so for the na nya ba so. Onyankopon e wo bibi je wo ya ofada ye so mu kasa kire wo. Kasa me share Twin Jonas. Na o ka opani kase bi ho asem. Eye Julius Dabla. Me papa ne menim no. Me kwa me hwehwe na me hu say wo ye NDC for mpanifo de bia. Na Twin Jonas ba bonten say Julius Dabla ene ya maame Vivian J etwempena. Okay. Na wato fie nyina ma no. Na fie se me hwe video no wie no. Meda bia no na se bibi kasa kyerem se men kanche Twin na se. On fa ni die mampanifo social media no. E bia o ye eja pe wa no aduane. Yeah. Hweso na ye. But men se obi di enfam peja wani munyam. Na onyankopon se men kanche Twin na se. Ya papa Julius Dabla onye ni pakotoa onya akora ya onkofo bi ho betimi no modi sa agoro no ba ya opani bi wona sa wo kana asema case ebedi wachi ya maame Vivian J ye nyem se Vivian J mpa ne ho asem e wo industry mu Vivian J ye nipa hwe Vivian J ni birthday bia wo ya party ma ye na ye kofi this year ni birthday wanye party baby am hu no Atria Mountains bompaye na onipa odwi Yakopon ho Vivian J minim kra past 5 years owo emelewafo mako 18 wa show mo almost 7 awu ogu so wo show mo na onipa otimi kwa Atria enye yi so kwa Atria people na abefro no ebi wo kwa Atria people nto otimi sign ento Yakopon eba ngosa wo nso kwasa tie na case ento Onyankopon se men kanche Twindona se Vivian J ho asem na waka no ene Julius Dabla ho asem na waka no o de ma no wo nya bon kokko nesa 2026 menu na jana me ka asem we Twindona se ya monitu a obenya ka kwanhia ni wo nye tu nyame ne ya chew Yakopon se men kanche no se manka mintimi nna e hye me so se me ka yebuntu abruchi na za Ghana Yakopon se men ka ze two things 2026 wakasa tie mpanimfo bi ni na Yakopon se wa mfie no ba Julius Dabla ni hu ni asem Vivian J hu ni asem ana asem na odo to Vivian J so no umfa wani hu ye na so even kana say eno kwa ye den evidence what's wrong with that enti me dey say bia me dey be hype 2025 and 2026 na so can next year next year oh okay because when you wo be no when you wo be no but sa mpanimfo we mie no waka mo asem because Vivian J so wa shed them na so su a ye test because Vivian J ye nyina papa wo ye obi anim akoma pa ma me no wo metima bo obi adi ba Vivian J ye nipa ye papa Julius Dabla onye nipa kotoa NDC kwesi the next president omodene bakwa ye sa opani we America na asem okay enye madam for the minimum no okay but Bible say fa ni die ma de ni die se no ko sabi ye company for mo Ghana how to be Julius Dabla film ye ka celebrity mo Ghana how to be Vivian J film enti me me ka church Jonas Yakopon se me kan cha ne say o ka obi asem a onya evidence ase na waka this any people na so kana asem na so shed them na so super ye case no me ma enti ni wo na etu adase bi bo ni tu akuno anaso obenya ka kwanhia na me hu ni ye ka kwanhia na me hu ni ye mo mark asem we nto mo be ka se sunsun kan ye fa agonto nchen je Yakopon se menka na me de meka fantastic obi fe ne nyame na obi nyina ho se je wunni me se je hu me sifa bia no Yakopon soma se be ka asem a wo so wo ka enti me de asem meka che no okay onja agbobu ho no ma onja di okay one me fantastic na no kwa na ede obi ni obi na ede ba ne be ma de chalewe anya asema Ghana for bibi ba na we kwa na ede no o se obeka na ni papa tinche
Sabi Julia Dabda on any pakoto na declare what bo and the monyam nim dia wa ha o de sumo man no na obeyam ma so bi to abama na so bi o here bi support kwani pa for support no because of say what the Ghana for your kasa e say na we kra no o supporting kwani be yam masem e bia na tiri na se ka no wankofa obia keke na say e na obenya sabi Vivenji wonya ahye woni ti say wo maame o wonya ahye wo ti say wo ya tiri na so maame a wo busuani bia ntimi ntofo a o kasa wa Ghana ha ye betima ka bia che but ni die ni mpanifo kasa bi wo ha wo se nka no social media but wo so na wudi obi to so na wudi obi atem he wonni ma pam Onyankopon no obi wo wonni suma yesi obi dem wonni do obi som wo asori mpo nkobi unkobi. So when you're careful. Yeah, on you careful. Well, but just by the way, young common ankasa dear yeah baby di and common mami o because mami ya she woni e be wode. So for no. Di for soon. And me common ankasa yeah baby di no is about yeah superstar yeah maestro bibia Daddy Lumba. I think say where the way asem nyama si kona ase ni wu achi no sunsun ensem bebre na eba na nke nim sen candidate no eba da bonte nke bia nke eno ano no a ka ye ba be ye na ka bibia ensem esan fa je court to some letters ni ade who ni say Daddy Lumba 6 December na ye de eye na hye ne de abusuafo no ye ne wan hwe be ma odo e wo Lumba ho ne how amanfo pese omusie ne ye ne e be ma na atingofo ni so je me ka no say ya akura but ya akura sa ya ne bi ni mbone ne papa yeah na sabi Daddy Lumba you be a onye ni pakoto a e bia me ka che president a what to see a John Mahama say Daddy Lumba is in the state to see baby sa de ni yen yeah but I was starting here but Lumba you be a Lumba asem Lumba yebi I say to me in the state to this one la de e koso no na time say nipa wabo blessing nipa waje di say ni wu achi na na japade hu nti obi a no jira baabi no ka do pe obi a no jira baabi no ka do pe ni na so mebele mu abusua no cause so bi wu a abusua mu na mu yetire mu na mo hwe na mo de bibia to ye say Daddy Lumba o lawyer what I said na japade na obeche no e dey obeye re so anya re kwa abusua for say mu hu so what I said because say e ma mienu na e ko japade ho na mami no ba ko na se wawale no ba ko to say on wale ne kra na Daddy Lumba yale no on the tran ho o hwe no so what I say on the tran ho a o hwe no but same ye hwema e wo mu say wa wawale no una udi won enkrata so but sebi yes say ato de jenas asem to wa nipa a obeya oboafo no on the chest of was we be ni ugina ha bibia betima to me ntiatia foyi do de motoko nya accident ya onkofo bi wo ha eye nua so obolo o free na nyen kura so ba no o da tiatia nche ba tiatia de motoko hwe wo ya le koda hospital so obolo nti wo da amfa de ni amehwe no so obolo nti wo da wo ba emile bi na oni ba bi te no na wo te sa abo yi nche wo te tiatia nche na nam so ade be hu Dr. Like na wo da toka na wo de awale na wo so Yakopon abo mo ni ba bi asi na nipa de motor akunya accident they say so will asem na me dey ka asem be si asem so what I say because enipa na o tra no ho o titi ni kuro enipa na se o ti no tubili me tamana me so no boy bi nya accident bubuku ho no se ni fie for ko no mo hwe ni yeah me na me tini nche woni a me na me tam no ekosi kuraba so e man ko toilet na ma chichire go politin bag na ma koto atwene na ma so ne sam na ko dala ye bibia yeah ba na ho beto no odidi matam o timi sole ye obubugu ho da almost 1 year ba na ho to me na me hwe no na odidi matam ba ebi so na Yakopon fa so Yakopon jam sa star do ma na medidi hu so what me kana say and sabi oba na o tra no ho tama Lumba ye mobo tama na Lumba yale no oda ho no ma na o hia ni pase ni pa be on say ya o yale bi ho so ni pa ben eni pa menwa wan hwa yale bi o na se ni pa men obetim da adwenwe kwa na adwenwe kwa ku arachichire wo ni pa ho obi nka se oba na wale no eme ma japade ni bi ba tama na Lumba yale no wo he ise kwampo de enye japade asempo akoye de obeye kuna no na masa ni nyina ye japade wa be ye kwa wo ye hu se wo na wo ye japade ko ho ye kun tokwa nyina ye japade
ye ku ntokwa ne japade ye ku ntokwa nyina no eye ye fie ne japade nti ne ye ku no kwa de wa na waka so what ase se de oyo musu ye lumba no etan na nye fe abusuafo ne hwele mo fa ye ntoye won be cha mo nchemu bia nya bi no bia fa ne japade nko ba sebi mo ba ko fo nka se me ne wa wale me ne ba court ma o mu se ne de ba court ma beti me de okay so ono so ne even say ono so ne abre ono na abre free ahyase na bedu stage bi ene bi obi so beto aso from stage bi nti de so mo ye ne say yen kasa afo ne nyina mom no ne yen hyehye ne amanya ntotoe na obia enya bibi kakra enhu say no nipa no so no me so me ne tena apen ma yen tibi nyi obi mfiri ena me ka se me nyi obi mfiri but won say Ghana ha no ajapade ba ne ye ko ba ko fo pese me nko ameji ni nyina me nko na me handle bibi am na me fa nyina ba sa so ye nye yi because time me yale for 15 years na wa me yele no na nim se me yale na uta boche ya dwuma pesika na ho na nhwe me so ono at a point in time so uta boche pesika obi anim nkomo no mu ankasa pa this time akwa say obi e ka say nkalumba na ankasa wo no wetimi a che say ni say woni hoyi enti me no ono we so abre me no ni nyina be jene lumba so for sabi yewo situation bo na kuma I was so look sharp na wo ya real tentem I don't say word obey lumba say onye ni paketo ase because lumba so hwe say oba sabi me wale kwa na me yale no o na eso me mu o de be kwa ebi kwa na me yale 15 years ebi anka nipa na metena me nchen a ka me nya sa 15 years ka me wu but the way nipa be sia betena wo nchen yale mo da ho abaje yale to pa no nipa ni wo nchen no kwa ti ku sunsun na me na fufu na wai na busuo na wai satam na busuo fo kra wai ba o ta se yale bi wona se bo pa no bi nchen wo nchen a no kwa ku sunsun enti ese busuo na enti bi nkasa bi enti bi nkasa se eye wa wale onna wo ma onna na sha bla ba se ba wesusu na wajale no wote ne nchen so what you say enti mesele ajapa yo mo hwe omo obi adi mlem lumba da ba ye we no omo hu lawyer no abusuafo na so mo ya ama eyi abaka because oba na owale ne say omo she date come out fair no according to ni sisters lumba sisters for so bia be ka say omo ye no ntutu ye kwa ni nuama no kwa anya awe omo yan say date aba abon what you say enti oni nuama no so ye letter a prepare their court enti obusua pani na so ye ne nyema ye abusua pani no on na so ye ne nyema ye so what you say because say oba ya wale ne de say mo ma date say mo hu oba so o tran ne nche ne say mo hu ti ye kan kura pass do be kuna de wa ye show ka wa na be ku na be mu kan say kuna ho wa ye show ka wa de e ba mmele mu a wa ye show ka wa wo na say be kuna and say fa say be ma no wa ware emma mienu a omo nyina obi atimi ye kuna mi na mutima je but ye wa show ka wa wo so wa ware wa ye ho ade je no o tin nche no ye no ho ade ene ya mimi nche na ni o so no na ase obi a pese o che say wa ware mienu nyina oni we yawo ba ko ye court e o German first one ko say wa de na second one so e wa ware no so ye e to mi no betima ye kuna omi na betima ye ba say asa ko say ye yi ba ko afrim anu ya sam no panin so mu yi na film do ye wale no German say omu yi na film na ma asam na ba ya asam sabi say bo no so na bele penti me de ya be ka so mu mi no mu dizefo say e wo say hwele de bibia tutu yi me de me hwele say busa na sam kwa de ho nhye dan hia me kase de hia me ye sine lumba ene ne fans sitie lumba ne Ghana fo sitie de ne nwom aye wo Ghana ene wo bolumba nwom a otu say mpanyimfo ene eden e follow na say oni ho na sane ma we nyina no hu say na wo say komo hwe eyi sade we free public no komo solve no wodem kwana ama public am say ne chikura say the thing say ye can some na asam na nsi ya e de ba bonten so what you say sa asam no mo kan bibia ye okay say wusisi me etemi so be ba bonten for sakabam ko luma star obi o ye star de no ho asam ba ye de ba bonten so what you say enti papa je say me no akodem na say yesi asam na say ankoyi a e da opia o ka che gusu no ka che obi e de be pia bonten what you say enti drive be busu so mo nhwe na lukwa asam ka say wo no ye ho ade e na tam wo yale ye no e na wa ma wo ye de ko mmele mu a wa ye ho ade one ne wo ma one not pen not tena for years one ne wo ma so what you say e na we so on so abele wo ho nte de ya on so ye ho ade enti ja pa say fie ne 20 we we for 5 ebusia for so njibi na ne ma so njibi na ka so mu njibi what you say but Ghana bi before no ba ko for so no kwa de me na me pani me na wo wale mo ha me na me say lumba me so ye re me so ye re na nkofo so say na lumba bi oji din pa to nyuma bi so na ema mienu pe na
oh enti je ne kwachi on bezenka ebianka we dey dey aba na we dey dey aba no say yes superstar omu no mu ye dwamanfo omu no mu ye dwamanfo omu no mu ko wale 20 obia ne nsuban so what ya say me wale ma me ese moame me wale ma me na moame because me abusia pressure kwa me so won wie na masako fa ma me ese me na bigu me so enti me nya ba ko a me okay so what ya say obia ne pressure wo de wo wiase wontimi mfo wo pressure ko to be pressure so na wo de ho akọ wale 20 on the no 2 and wale omu ne nim si a che omu kawa what I say but the way Lumba says must a good many mass but guys we no mudi nko kwa say dey buso for dey kwa yenu kwa ati omo so ha as omu Lumba ni magu as Lumba yo bia e wo senka na owu ye no ebesi ni na ka senka awe ho no but the way omu si ye na japade ni me na me yese no ya ye kan to me so wo he no mu si Lumba ni pakoto a Lumba legend we ni pakase ya pa omo hwe na omu sis na ye ntoyi na ye ntimi nkosie nko esa Lumba ni sunsun ntimi na even go date ni krampo no ebi mu say ahwe ye no emma so because my nipa bi oni me kasa from outside say nka ye no kranti nko oba December but the way anema si ko omu ni say the way court say nyama ba mu de wan hwe na ye na ma so de busua no emma Ghana for say by hook or crook bibia mu no 6 December no de ye de beba because as a man for who say the course no ahwe na ye so omunya fa so mo family ohene kase ho na ohene kase nsisi asem no family otumfo ese timba so le busua ba busua sem otumfo ti meka bi okay otumfo di timi di otumfo da ti asem so betima ase wona wo yesi wona yesi a de se nkose okay what so wanya reja wa reja back we kasa dia woni hwe kan se Lumba na say yemfa we ma we ya obi anya asem ka ba se mistake na se wanya nyema bi a otumfo betima ba asem na ma sisi asem no so ya ohene kase o Ghana ha say enti omo hwe na your family ohene kase ho na ohene kase eye na o say ba so because the more eche no na ma eche na ejo so what you say because energy a Accra for the year 1 week omo ye candle night na sa energy no we sure say ba Kumasi ab de omo ye Kumasi betimi aye ne sa ma na abro Accra for the ya ti amon for credit so god the way mo si ye Lumba no de ama awe ho na we di people mu na say ya ya so what you say it's really na be the busa papa je yan kasa be obi fi asem de wonti bi wura mu ti ye ne because ye ne ye se busa ne say sa ne ma ekoso nyina no say akire ama odo na wo ase ebi hu no say ene Lumba ko wa edi pa boni ni ana say ono ba tena na for years na say ebi hu no say ntia sa na amanfo dwene hu bebra na ama ya o number of children's so still out of channels let's about a bit 2026 I'm telling you me jira ha honhom no kasa kire me I'm telling you oh no kwala me ka kire no abosom ofie na abosom me say bi wo ofie papa je onyame ya de me nam onyame ya de me ya jira me no kasa kire say me ye wo D4 oh okay dey be awoka ma kanya me asa na akọ kasa abosom say me kasa me so for no nti wo ngi nya na abi me say me jodi nkura sam na wo ka jodi me di atem no kasa na kan tanya sa be no na wo kasa wo be yi anu asa wo nya me jam say Nyankopon fie me say Nyankopon bosom wo fie ebi ni me fie da bi na me bi am fast fie me bo sa wasem wo yi anu asa wo nya me say children's okay me nyuni say Washington me nyuni no so ti Nyankopon ti bi bosom kwa ti otimi ye me bo sa wo say oh we mu na ebi a me nyuni me nyuni ebi a me nyuni bra abaya asem so ka ebi a me nyuni asem a wo kan obi so nyuni bra obede obena so de ya de so nipa no obede race so e dey better months no for man say onya accident na be ka Onyankopon fantastic me ka abosom a etwa wiase achia me ka nsu e wo Ghana sa asem a me be kan se me boa enya me free ha owu emfa me nko ade was na abosom ka me daye na me so daye me so da na we ewu okay na me now na me ka cha man for say ma so me ewu me so le ya na me fa phone na me free ka cha ne say me so daye na we ewu na me na me ka cha mo ti wo sofo bi a frɛ no mo mpa ye ma wo frɛ sofo no mo say me ho na we frɛ ka cha me say sunsun de bi ya be ko ka so be sofo e wo so wo ye sofo ampa o so ko na sofo fo mienu o mo nyina say o mo so mahu sofo ko wa here okay I was saying my better canto
Omo ya better. Maame na. Maame no. Okay. Onko asem no kan. The same thing. Okay. O ha na we frem ka dey yawo. E wo so do homo nyame na wo ye nyame adwuma. Asem na wo ka the same thing asem no. Me koy me soft maame aka the same thing. So hu se ni wewu. Ah ono so no ba ma hu se ni wewu the same thing. Okay. Na o frem ka kire me. Okay. Papa J ye mfa Nyankopon ndi agoro. Ye mfa Nyankopon entwantro. Yeah. De bia me kase ye maame agrada wo dam nyina no anye tama na o ye comfort no je manfo sika de man damu wo Nyankopon na o de ni kodi agoro no wo Nyankopon ye mfa ni ndi agoro enti wo ni wo Nyankopon ya ade a ese wo ye careful tumi wranya awrade tumi bie ni ho no ma so chen awrade tumi I'm telling you the truth enti me ka chechu you say Vivienne ni birthday wo ta at mountains nsuo to no jo no wo bom paye enti wo Nyankopon wa pam ye papa Julius Dabla onye ni pakotoa onye ni pakoto bi obedi president o kan ho asema asem o kas uni proof uni evidence wo say yes say what say omo kwada na udina ho o to fiaba na udina ho no enti me die esisi me so no ene mabeka Jonas me say mo mark asema me kan oba fan say sunsun ma jime sunsun fan kwa asem nko but 2026 ye wuram nasa je oil okoso ya ewuo mienu edinachi fantastic na the prophet sunsum enso so ka no aha na de yanko ne besi ye ba se ye ba bedwendwen ye senior man Daddy Lumba ho kakra na sunsum so de enkomhye kakra de ba be hye enti ye de nkomo ne besi na mo ye ka che busiafo ne se ye de 6 December no ye nim se ye ba yi enti no bi de besi bia no mo ntwa na ye ni maso kire no no makoso asema wo ho bia me dim e the Fresh Boy Papa J aha e Polino Multimedia. Thank you for watching. Best share you. Bye bye.